Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Mübarek Cuma kuni qayırlı olsun Milli kanalında haberler. Studiyada men Muhammed Zikiriyev çalışam. Ulu Karaman'ın katırasına Kırım'da Amithan Sultan'ın ilaq ulğan gününe bağışlanğan tedbirler keçti. 3 milyard rublelik destek devlet Kırım'ın kuy qo'jalığına qol tuta. Ezan sedası Kırım'da yanı camilerini kuruculuğu devam etti. Yakın vakitte Kezlev'de yanı bala bakçası açılacak. Tebiyet oge ileriley. Kırım Cumhuriyeti'nde transplantologiya sahasını inkişaf ettirmege niyet eteler. Bu ve başka haberler haqda bizim levhamızda. Meskin kommunal xo'jaligi tarifler meselesi yang'inga qarshi tedbirler. Aldatılgan adamlar Sergey Aksyonov Yalta şehir civarının meseleleri boyunca çıkış toplaşıp geçirdi. Muşavire ştatında Kırım yolbaşçısı Cumhuriyetinin hukuk korçalayıcı organlarına müracaat etti. O Yaltada kanunsuz şekilde çalışan taşıyıcılarını teşkirmege rica etti. Bundan da gayrı sağlık saqlaf ve tahsil sahalarında keskin ictimai meseleler gösterildi. Sergey Aksyonov haydetkenlerine göre episi yönelişler boyunca profil vizirlerge ve idarelerge abaleler berildi. Все, что обсудили, должно быть отработано. Сразу говорю, коллеги, если у нас будут подниматься дальше вопросы, такие, которые подвешиваются, связанные с взаимоотношением по горизонтали с органами исполнительной власти, исполнители будут наказаны, потому что это просто халатность, то есть и неучастие лично, то есть как бы в процессах координации деятельности профильных министерств, ведомств, органов муниципальной власти. Bakşıra rayonunun Acıbulat köyünde tezden yanı cami peyda olacak. 300'den ziyade Müslümanlarını kabul edecek. Onu temeli kuralar, tek havi ve dayanıklı malzemeler kullanalar. Obyektinin kuruluğu 7 yıldan beri devam etti. Şimdi en mesuliyetli basamak başlandı. Bu kubbe teklenuva. Öz yardımını Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek de gösterdi. Bütün yapılan işler koyu cemaatinde. Bize sponsor olan oldu, Kazan'dan geldi pencereler. Bana sağ olsun Ruslan Balbek bize tehlike verdi, kupol tepesini kapatmaya. Hatır ebedi yaşayacak Bakşıra rayonunun Süren Demir yol stansiyasında reabilitlengen halklarının gayrıdan teklenuf memorial kompleksi bu sene belgilengen müddette kurulup bitirilecek. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti milletlerara münasebetleri ve sürgün olungan grajdanlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Lenur Abduramanov bildirdi. İkinci nevbetinin başlanığı Devlet Milletlerara Komitetinde maliye işlenuva 2020 seneden 2019 senesi geçirilif meselesi bakıldı. Bu al endi ağımdaki seneleha işlerini başlamağa imkan verecek. Bu Kırım Mühendislik ve Pedagogik Üniversitesi'ne ait Politeknik Medeniyet Merkezi'nin kurucululuğuna bağlı işlerdir. Birinci nevbetini bu senenin dekabr ayına kadar yekünlemege planlaştıralar. Bugün ulu uçucu Amithan Sultan'ın ilaq ulğan kunudur. Bugün Kırım'da sabadan matem tedbirlerini ötkirili. Karaman'ın katırasını şanlı uçucunun adına taşıhan meydanda da andılar. Mevzu Naciye İsayeva devam etti. Kırım Tatar uçucusu ile kolgan kullanmak için bu yerde çok adam toplandı. Cumhuriyet Hakimiyeti, şehir rebirleri, cemaat teşkilatlarının vekilleri ve Ulu Karaman'ın hatırasını unutmaganlar. Biz bilmek gerekmiz, bizim kahramanlarını mutlak bilmek gerekmiz. Bizde 9 tane kahramanlar var. Amithan Sultan kere kahraman olgan. Çok представление yapaydılar, vermediler kahramanlarını. Ulu Vatan Cengi devrinde Amithan Sultan 163 harbi uçuv becerdi. Onların arasında 150 hava uruşu geçirdi. Şahsen ve gruppalar tedbirinde 49 düşman uçağı urup düşürdü. Cenk yılları o Sovetler Birliği'nin en güzel uçucularından biri idi. Sonra yana aviasyon ve kainat техникасını sınava başladı. Будущее поколение всегда должно знать историю и всегда подчеркивать важные вехи того, какие были патриоты и герои вообще в истории советского народа, уже в истории Крыма и России. Поэтому это объединяет, это дает веру в то, что мы в любом случае сильная нация, сильное поколение.
Бу улы шахсның эпсы жесаретлерine ve yararlıklarını saymakның çaresi yok. Tedbirde ise saygı ve hatıra bildirmek için şiirler ve yırlar yankıradı. Gelecek yılı çok sıcaktan ayrılacak. Sovetler Birliği'nin iki defa karamanın doğanına 100 yıl tolacak. Elak olğanına ise 49 yıl. Hakimiyet vekilleri temelli şekilde hazırlamağa söz verirler. Hatta abide yarıştırığı nazarda tutulan. Несколько дней назад у меня был заведующий кафедрой архитектуры КФУ, которая принесла проект памятнику, достаточно монументальное сооружение. И сейчас в администрации города пока что в рамках обсуждения ведется, скажем так, первоначальная работа по возможности установки данного памятника. Bugün hatıra tedbirleri Alupka'da Ahmetxan Sultan'ın adını taşıyan muzeyde de ötkürülü. Naciye İsayeva, Ramazan Alibapov, Millet için. 48 evelisi Ava Arslan'ın yüreği toxtaldı. SSSR'de nam kazanğan uçucu sınavcı Ahmetxan Sultan öz arbi hizmetini becergen vaqt ele oldu. Bugün Ahmetxan Sultan'ı tek haramda değil de bütün dünyada anılar. Onun adını Makhachkala şehrinin havalimanı taşı. Bu ad çoxusu mesken yerlerde, meydançıklarda ve prospektlerde mesken ve dağ töpelerinde berildi. Hatıra günü adet üzere bugün onun tuğhan şehrinde Alupka'da учитель музейinde geçirildi. Ahmetxan, что у него внутри есть, все отдаст тебе. Ему, чтобы ему было хорошо. Родной наш, крым-татарский родной, он наш кровный родной. Он есть, он был, он есть для нашего народа. Şanlı Karaman'ın vatandaşları için bugün günün sabahı duadan başlandı. Bugün fevral ayı devamında Ahmetxan Sultan'ın muzeyinde istegenler bedava gelebilirler. Его большое сердце, которое было наполнено любовью ко всем людям, которые к нему обращались, и дела его, которые он делал, осуществлял, помогал. Вот на его примере, конечно, очень многие молодые люди, когда начинают о нем узнавать, они гордятся им и тоже ставят уже себе такую планку, задачу, чтобы быть тоже похожим хотя бы немного на него. 3 milyardға yakın para bu sene Kırım Cumhuriyeti'nin koyu hocaligına devlet destegi bu miqdar para olacak. Bu haqda koyu hocalığı veziri Andrey Rümşin haber etti. Esas paralar ösümlük asravcılığı, hayvan asravcılığı ve hocalığının diğer küçük şekillerinin inkişafına yollanılacak. Firmacılık boyunca regional leyhası için de koş bonus olacak. Kırım'ın Koy hocalığı veziri qayt etkenlerine göre tedbir koy hocalığı inkişafı ve bazarlar regulleştirilivi devlet programması çerçevesinde amelge geçirildi. Kezlev şehrinin İsmail Bey kasabasında endi barde modul bala bakçası açılacak. Mektep evvelki müessese 100 yerlik olacak. Obiyekte bizim muhbirimiz Sultaniye Sitakayeva bulundu. Bala bakçasının tışkı korunuşı yavaş-yavaş dülberleşe ve yüklenmesine yakınlaşa. Şimdi kurucular içki işlerge geçtiler, kommunikasiya ağlarını geçiriler. Episi işler grafik boyunca alıp barıla. Стяжки пола делать, отопление уже начинаем делать. То бишь каркас уже весь готов, все полностью. Начинаем уже заниматься внутренней отделкой. Очень будет современно и качественно, потому что все материалы используются со временем много. И я думаю, будет очень красивый, достойный садик. Kurucular balaçıklar için onaytlık ve kıntavlık yaratmağa söz verirler. Bu yanı mebel yerleştirilgen geniş yatak odaları, zemanevi oyuncaklı oyun meydançıkları, aşhane ve aş odası. Azbarda ise bala meydançığı olacak. Все будет укомплектовано полностью. Пищеблок, полностью с кухнями, с оборудованием, вплоть до наволочек там, и одеял, и подушек. 49,5 миллионов контракт был заключен.
Қасабада бұл объект сонқы дегіл. 2019 сененің сонында 140 ерлік бала бақчасы ве 300 ерлік мектеп құрылық башланacak. Шымды енді инвест-лихалары азыр. Бұл тәрбие муэссесіне олған невбет меселесіні чезмеге имкан бережек. Мы прошли процедуру согласования с дирекцией АНОПа ФЦП, с управлением ФЦП, с ГРБСом, это наше Министерство образования Республики Крым. Документы направлены сейчас на согласование Министерства экономического развития Российской Федерации. Думаю, что эти документы будут согласованы, объекты будут согласованы. Мы в дальнейшем, начиная с 2019 года, начнем именно проектные работы по данным объектам и в 2021 году введем в эксплуатацию все вышеуказанные объекты. Енді 3 айдан сон епісі құружилық ішлері екінленежек. Бала бақчасы 100 балачық үшін өз қапыларына açacak ве шубесіз қасабаны яраштырacak. Султанеста Каева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Дабыр Эшелев Ахьяр-Ялта трассасында yol kenarı tutқан дивар yıkıldı. Адисе бүгін саба юз берді, бұны ось көзінен көргенлер айттылар. Дивар йықылды ве топырақ ашаға төшілді. Нетижеде тротуар көмілді, нақлиет әрекетіне бір шей кедер етмей. Ахмеджет қасабасының перевальна полигонында бронетанк батальонының экипажлары орды ярышларында іштірақ еттілер. Танк батальоны Қырым ве Украина сынырына яқын ерге Русия ордуларыны қабелештіріле. Незарет орлар адлы арби пилотсыз учақ тарафындан бейжіріле. Бағышланған бүйрек Қырым Жемхуретінде трансплантология сасының инкишаф еттермеге планлаштырыла. Енді Қырым Жемхуретінің сақлық сақлав назирлігі ве академик Шумаков адына милли тиби трансплантология меркезі арасында ешбірлік ақта анлашма имзаланды. Тавсилатлы малюмат Левхамызда. Мы исследовали много органов. Это и головной мозг, и сердце, и аорта, и кишечник, и печень, и почки в том числе. Қырымда бүйрек трансплантациясы бойынша амелият кечіріп башлайжақлар. Донорлық ве трансплантология инкишафы Семашка адына Яңы Жемхури клиник хастаханесі базасында кечірілежек. Бұл тиби меркез Москва трассасында 11 километр месафеде тікленіле. Яңы тиби муэсседе трансплантология бөлігі ачылажақ. Пайтақтымызда орган деңіштірілігі бойынша эпосы амелиятлар бедава кечірілежек. Все это направлено на то, чтобы пациент не ехал, не ждал этого органа где-то в Москве или в Питере или еще в каком-то другом субъекте Российской Федерации, то чтобы ему могли помочь на месте. Банка почки не существует, все это будет решено в будущем. Вообще самое простое, это, конечно, родственная трансплантация, когда имеется уже донор, готовый спасти жизнь своему родственнику. Аңлашма имзаланған сон Русия Илемлер Академиясының академигі Сергей Готье пайтақтымызның тиби академиясына yol алды. Лекция девамында о трансплантологияның инкишафы Русияды башқа адамларының органларының яшаған хасталар ақта тариф етті. Оның қайдеткеніне көре, бүгінгі күнде Русияның 85 регионындан 32 регион енді бұл меселенен оғыраша. Қырымда 600 сакинның бүйреклері яқшы чалышмағаны себебінде диализнен яшайлар. Примерно треть, наверное, или даже больше диализных пациентов – это потенциальные реципиенты донорской почки. Для того, чтобы, во-первых, освободить диализное место и дать возможность другому человеку его занять, которому надо. И, во-вторых, для того, чтобы обрести возможности для нормальной жизни. И третье – это то, что это экономически выгодно для государства. Потому что трансплантация почки, она дешевле, чем пребывание, чем жизнь на диализе. Екі тараф қайдеткеніне көре, Қырымда тибби кадрлар азырланмақ ве регионда кейфиетлі трансплантология ярдымы берілмесі үшін илерлеген биометрик технологиялар көрсетілмек керек. Мы планируем у себя в академии в учебную программу внедрить такой небольшой курс, который будет посвящен трансплантации внутренних органов. А когда это будет? И вообще трансплантации. Но это будет в ближайшую перспективу, в ближайший год.
Қайдетмелі Тиби академияның лабораторияларында енді чешет тетқиқатлар кечірілі. Бұл диагноз қойылығы үшін цитология ве гистология сағларыдыр. Лабораториялар али оқу юртның аспирантлары ве интернлері үшін ilmi темел олажақ. Наша лаборатория позволяет сделать интраоперационный анализ, то есть пока человек находится на операционном столе, мы можем сделать ускоренный, это чисто гистологический диагноз, он не предполагает каких-то дополнительных окрасок, но это позволяет хирургу определить объем хирургического вмешательства, то есть удалять человеку весь орган, или же можно ограничиться его частью, либо же можно не удалять его вовсе. Қырымда яңы трансплантация бөлігі ярымада сакенлері үшін амелият бекле вақтыны қысқартмаға имкан бережек. Ве ярдымның бойлы сейрек чешітіні чоқча хаста алып олажақ. Бұл есе сағылам ве бақытлы адамларының сайысыны арттырajақ. Фазиме Сейтмамуд, Сабрия Алимова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. 7 ел Ахмезжет районының Софиевка көйінде ерлешкен Султан Сервери жамисының құрмақ үшін тамам бұ қадар вақыт керек олды. Құржыларының бұтын басамақлары ақта ерлі жемат Эрбабы Сервер Асанов өзінің китабында аксеттірді. Тафсилатлы Айша Шулакова біле. Resimler de var. Bu en temeli kuruluş vakti. Şimdi bu qara beyaz fotoresimler, lakin onlarda Sultan Serveri Camisi'nin bütün tarixi saxlıdır. 36 sayfede kuruculuğunun bütün basamaqları aks olunğan. Mında damarta ayrılmasından ve birinci taşının koyuluvdan başlap masrafları ve erbirinin koşkan isesine kadar tarif edili. Bütün bu hadiselerini bir yerde toplap kitap bastırmaq fikri Server Asanov'un aklına geldi. Yaşlar, gelecek bizim evlatlarımız, torunlarımız da bu camının Safiyevka Koy Camisi kuruluşu tarihini bilsinler. Bizler olgenden son artımızda 50 yıl, 100 yıldan sonra bu caminin nasıl kurulduğunu halk cemaat bilsin деген niyette bu kitap yazmak benim niyet yüreğimde var idi. 7 yıl içinde boş toprakta kult inşaatı peyda oldu. Şimdi o Safiyevka koyunun yaraşığı sayıla. Bembeyaz 30 metrlik minaret tap koyge kırmızıdan evvel korune. Çok yıllar evvel sıkıbı o bu yerde Müslümanlar yaşaganının timsali ola. Sultan Serveri territoriyasında birkaç obyekt yerleşi. Onlarını eposu pervasız kalmagan ve yerli sakinlerinin paralarına kurdular. Cami ve medreseyendi tolusunun abadınlaştırıldı. Bütün kommunikatsiyalar geçirildi. Camide cuma ve bayram namazlar kılına. Rahatlık günlerde ise İslam dini dersleri ötkerili. Minare yazda abdesthane ise yılının sonunda kuruldu. Bu abdest almağa 4 tane kran koyduk. Boiler var, sıcak su var. Batarya koyduk, atapleniyesi var. İşte yaxşı ola. Suvumuz var. Her vakit sıcak su, soğuk su ola. Yazda yığılıp çayxanıp çıkmağa duşavoyu var. Mında bakça ve çiçekler de öse. Tek azbarını abadanlaştırmak kaldı. Server ağa yaşlar için da sportzal kurmağa arzu etti. Yerinde ayrıldı, tek para tapmağa kaldı. Sport kompleksinin kuruculuğunda yardım etmek isteyenler Ahmezjit rayonu Safiyevka koyunun camisine müracaat etmeleri mümkün. Ekranlarınızda көрген telefon numarası boyunca ise tafsilatlıca malumat alabilirsiniz. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Гаспринский адына kitapxanesinde Qırım Tatar muzikalı drama teatrının kollektivi ile icadi Korüşov keçirdi. Tedbir kitişatında kitapxanenin tercüman gazetasının sayflarında teatr mahaleler mevzusuna bağışlanğan virtual leyha taqdim etildi. Bundan da gayrı Qırım Tatar teatrının tarixi adlı kitap sergisi nümayiş etildi. Korüşovda teatrının ağındaki sene planlarını muzakere ettiler. Qırım paytaxtında muhim vaqıya Ahmezjet'teki doğuf xayt etülüvü bölügünde kenede yanı doğan balağa şehadetnameler berip başlayacak. Eski bina yaxında tamirlendi, onun divarları çökken ve çatlağan edi. Ularını tolusunun havileştirdiler, dam dinleştirildi ve arxiv fondu kenişlendi. У нас архив находится с 1946 года. На хранении более 1400 книг находится. Это 360 с чем-то тысяч записей актов о рождении. Поэтому архив был маленький, было предложено расширить это помещение. Действительно был расширен архив, и нам были установлены модульные стеллажи, что позволяет намного быстрее оказать государственную услугу, так как проще найти книгу, модульный стеллаж отъезжает, ты заходишь и спокойненько находишь то, что тебе нужно. Яш ана бабалар енді актив шекілде евлядылары доғанына ақта шәдетнемелер алалар. Я здесь рядышком родился, теперь здесь стою.
получаю свидетельство на сына. Мы приложим максимум усилий, чтобы наш ребенок вырос достойным жителем этого города, а может даже и страны. Очень приятно. Такие добрые слова сказаны. Не знаю. Просто счастлива, что мой ребенок такой знаменательный, так скажем. Дульбер эв сағлам юку. Ахмеджеті текстиль сатылов сергісі açıldı. Ятақ чарчафлары Йорган, Ястық, Юзбес ве атта чораплар. Иванова ве Москва текстиль фабрикаларының мақсулаты Қырым ханымларының диққатыны запт еті. Бізім невбетікелев хамыз тамам бөлі Дульбер ве кереклі шейлер ақта. Разнообразие покрывалов пледов. Здесь и шерсть, классический гобелен, хлопковые покрывала с такими наволочками, вышитые. Әрбір evde керек olған кейфиетлі мақсулатның чоқлығы бір кімсені ләқайт қалдырмас. Меслиатчы сатыжылар исе қуванч или тамамсызге келішкен шейлерні тапмаға ярдым етелер. Стоит обратить внимание, все ткани, представленные в постельном белье, это натуральные ткани, хлопок. То есть организм у нас во время сна отдыхает, расслабляется, и ему нужен максимум комфорта, и чтобы белье дышало. Бязь, поплин, сатин. Ренклер чешітлігі ile бераберлікте сергіде чеші тоқумлар чоқлығы көз хамаштыра. Епек севгенлер де өзлеріне келішіклі шейлерні тапа білелер. Это эксклюзивная подушка, набита натуральным шелком, нитью тутового шелкопряда. Gece kolmekleri, kalatlar, yun ve pamuk çoraplar. Mahsulatның keyfiyetini bu yerde görmek ve teşkirmek mümkün. Tenge hoş gelgen şeyler ve urbalar hem evlerini yaraştırır, hem de güzel bakşış olabilir. Мне такие понравились, но только размера нет подходящего. Вот пришла на ярмарку. Хочу девочке сделать подарок. Bayram sofrasını Dulber masa örtüleri yaraştırar. Ajurlu, sırf tokumlardan yasalgan ve ekologik cihetten temiz. Meraklı dizayn, klasik renkler her bir evde tantanalı muhit yaratmağa yardım eder. Нравятся скатерти, богатые, очень нарядные. По цене не всем подходящие, но красивые. Красивый выбор можно сделать. Evde gerek tekstilini fevralının 10'una kadar satın almağa imkanınız var. Sergi Kievska 90 adresi boyunca taqdim etilgen. Aşıqınız. Bu noktada yayınımız sonuna yettin. FBTK Rus tilindeki haberlerini kaçırmanız. Görüşmek üzere.